د چارچوبه پیواژوی ده و هفته وک هفته که قریتیک هاته پیناسکرین هفدیتنین قریتیک پیک هاتن هینجی بردوام دکن روجوا سرکه قانونا چارچوبه‌ای و مویانه گوت د همان دمه ده نها سروک مجلس نومان kurtulmuş د چارچوبه نقاشن سر قانونا چارچوبه ده ساعت 12 و نیوان ده دوان کلیان ده به سروک گشتی MHP devlet bahçeli re hevditin dike dinava hevditine de saat duyan de ji ve serdana hev seroken giştiye dem partiye Tulay Hatimoğulları o Tuncer Bakırhan bike kurtulmuş de saat çaran de be Kemal Kılıçdaroğlu reji ve ku pişti biryara betalkirina mutlak vek seroke CHP hatiye tayin kirin dicvine de peşniyarin reveberiya Kılıçdaroğlu yen derbare peşnume de vergirtin. Her vahate payın ku kurtulmuş sibeci serdana koma parlamentoya AKP bike bernameya serdana bi komar ya nure yeni yol re hin nehatiye diyar kirin. درباره آگاهی برفره ده تایبت ام بچین آنقره نوچگان اما گنول گن ل آنقره مربه گنل قوت به روجو گرمه پیاما عبدالله öcalan hatayınj alyeşande ya Dem Partiya İmraliye ve heman deme de nehajî divan keliyan de Serokê Meclisê Numan kurtulmuş bi Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçeli rejî hevdîtin dike ji çarçoveya pêvajoyê de rojevekî germ li Anqereyê em agayan şte bigirin. بله دنباش ریناز ev hafte که kritik daha da binav kirin ji bo pêvajoya çareseri yasaya çarçove îro Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş wê saet 12 nîva bi Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçelî re li parlamentoyê di çarçoveya pêvajoyê de hevdîtinek wê bike piştre di saet diya de dîsa li parlamentoyê wê serdana Dem Partiyê bike Numan Kurtulmuş li gorî agahîn davî bernameya riya nû ya koma riya nû ji diyar bû ev jî wê saet sisiya de be wê Numan Kurtulmuş serdana koma riya nû jî wê saet siya de dîsa li parlamentoyê bike dîsa di çarçoveya hevdîtinên pêvajoyê de wê berdewam bike saet çara jî do diyar bûbû Numan Kurtulmuş wê Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu re li parlamentoyê hevdîtinan bike li gorî agahiyan wê Numan Kurtulmuş di civînên partiyên siyasî re dema di çarçoveya pêvajoyê çareserî re bike wê agahiye bide wan partiyên siyasî re û daxwaza alîkarî û piştgiriyê ji wan bike da ku li ser zemînekî li ser biryarekî hevpar ev yasaya çarçove bê derxistin. باشه گونل هن آگاهی نوجی درکتن پیش از وان جیشته بپرسم اگر و شوپان دبن جالیه هنک آلیین مدیای و یکسر دما کو روجف دب پیواژو آنجی کو پیواژو دکه و روجف دوی ملی ده هن گاوین کو تن آویتن چرچووا گاوین کو درباره پیواژو ده تن آویتن شنبر دبن آلیه مدیا ترکیه یکسر هنک نوچتن براف کرن و اسبهجی جالیه هنک تورین مدیای و هنک نوچه درکتن پیش دبیجن و مجلس ترکیه داویا ترمه ده او دسپیکا تباغ ده بکه بتلانه پشت راوی وره وکرین اف چارچوبه قانون جی پشتنومه قانون جی و ده تقریبا نزی 15 تباغه بین المجلس ترکیه و آگاهی هاتی پار وکرین بله شخو هفته بوری حتی نها daha da gotun yani ve çarçove yasa vere parlamentoyu heker bigi jadaviye hafte meha tirme ve şخو vere ne beji ve bir mine meha tabağı brasi gote got itayno sahanin le dama çan rojberi beştari civina gişti ya Dem Parti bun ve nuçeti leverji rayadar Dem Parti diyar kuru bun bxo ani bu zaman gotu bun em duxazin de meha tirme da yasa çarçove vere parlamentoyu heker ne gijeji ve bir mine meha tabağı. باشه گونل تبمری لانقره جبرکون روجه و جنیز و شوپینن میه درباره پیواژوی ده گرتن ام دخوازن ویجی بگیرن به تایبت د چارچوبه کو ایرو سروک CHP کو به بریارا مطلق بطلان هاته درخستن özgür özel و د مجلس ده بجن و د جوینا کوما پارتیا خود آگاهی انگرینگ بده دبیجن کو ته تخمین کرن کو اف د جویناوی داوی به تشتکی وساهی گلو
بله پیش بریارا دادگاهی قوناغ که آلوز و نو د جهپی ده بو دو مه اف قوناغ بردوام دکه هری داوی دادگاه هرمی آنکره دوسیا یا بطلان یا جهپی شان ده دادگاه بلند بویرا قوناغ تمیز لجهپی دست پیکر لی جبر کو اف دوسیا چند روز بری کو بطلانه هاوینیا دادگاه ترکیه دست پی بکه هاتیه بردستی دادگاه بلند بریارا که ندا و دو بطلانه دادگاه ترکیه دست پیکر براستی چاوی özgür özel و حوالی وی لسر بریارا دادگاه بلند بو گر بریار درکتا بریارا بطلانی خراب یا بهات بتال کرم özgür özel و حوالی وی جارکتین وگر یانا سر ارکی خو لپشتی کو بریار نه تا این دوسیا ما پاییزی و özgür özel و لذی بده جبو اواکرنا پارتیا نو شخو دست و آمادهی کربون دمک نزد و اشکره بکن پارتیا خویا نو دخوازنامه که آماده کربون لگور آگاهین داوی 27 تیرمه هیوی özgür özel بریا دخوازنامه سری لوزارت ناقو بده دا کو پارتیا خویا نو آوا بکه وکیتن لگور آگاهین بردست özgür özel ایرو وی جوینا خویا داوی یا لپارلمنت وی لدار بخه دوی جوینی داوی درباری پیواجی وی بریارا دادگاهی و خباتی خون پیش وی آگاهی بده وکیدن özgür özel وی ایرو سروکین باجارین جهپی و پارتیا مجلس خوش وی بجبه باشه گونل آگاهی داوی تن برا پار وکرین گلک سپاس دکن قوت و جوره